Spiritus Sanctus, siate Lapsus Christi. Slava Božu. Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasleđe Tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste Vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijara Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, svetih slavnih dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetih pravednih bogotaca Joakime i Jane, svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih. Molimo te, mnogomilostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo, i pomiluj nas. Milošću i dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagi Hristos, savu milovaše, od milošte vakom uzboraše, čedo moje Nemanjiću Savo, što si mi se tako rastužio, što si mi se tako rasplakao. Nikad tako ti plakao nisi, nisi tako plako za Kosovom, kad je srpsko potamnjelo carstvo i gospodstvo. Kazuj meni, moje čedo drago, kako stoji sada Srbadija, kako stoji vjera u Srbalja. Jesu Srbi kano što su bili,